Tokom godina, priča o Lignjoslavljevom samoubistvu bila bi okarakterisana ili kao creepypasta ili kao urbana legenda. Iako su mnogi mislili kako je ovo jedna od creepypasta koja je zapravo istinita. Creepypasta je strašna priča postavljena na internet sa ciljem da uplaši slušatelja ili čitatelja, a popularno je verovanje kako je mali deo ovih priča zapravo istinit. Priča o Lignjoslavljevom samoubistvu bila je jedna od takvih, a neki verovatno i dan danas veruju kako je priča istinita. Ukoliko nikada niste čuli priču, savjetujem vam da je prvo pročitate ili odslušate naracije koje su odradili youtuberi poput M-Media mreže i Magičnog videa. Još 2016. godine sam napravio video u kojem sam objasnio kako je priča verovatno izmišljena. Čak je i korisnik Reddita priznao kako je on napisao priču nakon što je pročitao neke creepypaste. Možda i nije toliko dobar dokaz sa obzirom da njegovo priznanje i ne dokazuje puno toga, ali iskreno sumnjam da bi se ovakva stvar mogla zataškati. Ukoliko želite vidjeti još jezivog sadržaja, podržite video lajkom i ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Iako je Lignjoslavljevo samoubistvo mnogo godina bila samo creepypasta ili urbana legenda koja je kružila internetom, od sajta do sajta, od videa do videa, nedavno se desilo nešto što niko nije očekivao. Lik iz jedne od novih epizoda SpongeBoba je baziran na ovu creepypastu. U epizodi SpongeBob in Random Land, što bi se prevelo kao SpongeBob u nasumičnoj zemlji, Keba Kraba dobije narudžbu za pljeskavicu sa adresom u nasumičnoj zemlji. Iz prve, Lignjoslav ne želi da ide, pošto je čuo da se nijedan dostavljač nikada nije vratio tamo, ali na kraju je primoran da pođe sa SpongeBobom. Kada su završili u nasumičnoj zemlji, nailaze na mnogo čudnih i, pogodili ste, nasumičnih stvari. Na kraju završe ispred gomile vrata. Lignjoslav potom otvara troja vrata. Kada je otvorio treća vrata, prvo vidi verziju svoje sobe iz druge dimenzije, što je poveznica za creepypastu, pošto se u priči Lignjoslav ubije u svojoj sobi. Momenat kasnije vidi jezivu verziju sebe, koju su mnogi prepoznali kao jezivu poveznicu na poznatu creepypastu. Ova jeziva verzija Lignjoslava iz druge dimenzije je očigledno bazirana na opis Lignjoslava iz creepypaste. Prazne oči sa velikim crnim podočnjacima. Mnogi gledatelji su bili šokirani kada su uvidjeli na čemu je baziran ovaj lik, a drugi su bili prestravljeni što je ovako nešto ubačeno u dečiji crtani, iako verzija iz SpongeBoba nije ni približno jeziva koliko originalni opis Lignjoslava iz creepypaste. Vincent Waller, jedan od urednika SpongeBoba, rekao je kako ovaj lik nije ubačen u crtani zato što je priča iza njega istinita, već zato što su, kako on kaže, htjeli smijati priču u svojoj mitskoj gluposti. U britanskoj verziji ove epizode scena je obrisana, vjerovatno zato što su je neki smatrali previše jezivom. U novembru 2019. godine jezivi Lignjoslav je izbrisan i iz američke verzije i zamijenjen je drugom verzijom. Ipak, u srpskoj verziji je ova scena ostavljena tokom sinkronizacije. Tako da, iako Lignjoslavljevo samoubistvo nije bila istinita priča, sada je dobila malo na životu nakon ubacivanja ovog lika u crtani, mada priča sama po sebi nije ni približno istinita.